Good morning, bayan. Welcome to Kinabuhing Kristohanon Show. Kini na po ni mo higala na si Barok. Good morning, bayan. Kini si Takya, ang inyong amiga. Happy Sunday ni mo diha, bayan. Maayong adlaw sa imong kabuntagon diha. Di ba? Takya? Yes. Nag-unsa ka diha, bayan. Namahaw ba ka diha? Nangapi ba ka sayo sa kabuntagon? Nanlaba ba ka? Di ba, Takya? Okay. Si medyo paos-paos karon si Takya, bayan, kay medyo kwatiyahang Concert. nag-concert siya kagabi eh. Ni ana punta karong Domingo, bayan, para magpamalandong na punta para makahatagan na punta og spiritual vitamins hatod ni Pastor Dodds. Mangutana lang ko nimo, bayan, nakahuna-una ba ka kung unsang paagi na balanse sa usa ka inahan ang iyang pagtuo, ang iyang pamilya o ang relasyon niya sa Dios sa samang higayon. Karong adlaw, bayan, karong buntaga, bayan, naatay usa ka special kayo nga episode nga i-follow up nato kay wa nato na topic last Sunday, bayan, no, sa Mother's Day para atong ipasaulog, iselebrar ang kining Mother's Day nga mao lagi nga ang topic nato nga ipasidungog ni Pastor Dodds. So dili na nato padugayon pa, bayan, pasudlo na nato si Pastor Dodds para maghatag aning mga tambag o pulong sa unsa ang kining role o papel sa mga inahan. Pastor Dodds, sulod dayon, Pastor Dodds. Maayong buntag, Barok ang Takya. Ingon man sa atong mga cooking tigpaminaw, niini nga programa sa Kinabuhing Kristohanon. Og usta ka nindot nga adlaw na usab kita makahimos pagmamalandong mapagkamaayo sa Dios sa atong katatag nga pamilya. Maayong buntag. Kaigon ang Dios. Good morning diha, Pas. Kumusta imuhang kabuntagon diha, Pas? Okay kayo. Salamat sa Ginoo kay tudong patas sa atong pamilya. Sa mga buntag na mga maayo na binuhat sa Ginoo. Ug sila pa dili man tanan makamatag kabuntagon. Tama. Talaygon ang Dios, mao gyud, no. Kailangan jud ta magpasalamat kita, no, sa bag-ong ginhawa nagipahulos na pod sa atong Dios. O sige, Pas, kining tambagi na pod mi o tagi na pod mi sa imong spiritual vitamins, Pas. Ito ang wala nato na topic last Sunday, Pas, about sa mga adlaw sa inahan. So sige, Pas, largo, Pas. Mayong buntag sa atong mga inahan karon nga mga naminaw. And of course, maminaw pa, no? Sandi ka nindot nga programa karong orasa nga makahimo ta sa pagpukaw o pagdastig na usab sa atong mga inahan. O ata kabalo karong panahon na dunay mga gilikanan nga labihan kaguol baka o labihan nga kabugat yang gibati baka, no. Nay mga inahan nga sigila lang taon og luklok sa kwarto sigilak naguol sa guol baka sa bana, naguol baka sa mga anak, no. At least na lang nini nga kabuntagon makahimo ta sa pag-remind o pagdastig sa atong mga ginikanan. O tumala sa akong giingon, no, nagpost ta sa Facebook nga ang tinuod nga hero sa atong panimalay kani gyud atong mga inahan. Ang inahan maoy ustas sa pinaka-importante nga kinabuhi sa usa ka pamilya. Of course, wala man ta kung wa ta inahan, no. Busta nga alang sa mga bana or mga anak, busta ka mayong butang nga ma-recognize nato ang pagkabuutan, pagkakugihan sa atong mga inahan. Nga ako bitong inahan sa una, sa akong nadumduman lang samtang nag-eskwela ko. Bahala kuno og babulad sa init, magbudlay siya. Basta lang kuno naasay matunol alang siyang pinalanggang anak. Sayunan ka, magbudlay. Hallelujah. Naliwala sa kainit, no. Sige na po na ko inahan.
Dad-an ko niya sa una og nag-farman siya og kanang milon. Dagko kay ang milon gipanalanginan gyud sa Ginoo kay motimbang man og 8 kilos, 50 kilos tanan ka. Dagko kay milon. Ingon na pa ng inahan, Pastor. Mao ba? Praise the Lord. Anyway, natay basahon dire no, ato ni nga tagaan og usa ka maayong pagpamalandong. Dire ta sa Proverbs panultihon 31. Matod pa dire gikan ta sa verse 27. Kay usa niya sa nagisgot sa usa ka asawa or isa ka inahan. Na matod pa dire kugihan siya og kanunay nagtan-aw sa mga kinahanglanon sa iyang balay. Gimahal og gidayeg siya sa iyang mga anak og daygon usab siya sa iyang bana. Ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. Wow, pagkanindot. Pagkanindot kung ang bana o ang anak moingon nga daghan mang buutan nga asawa pero walay makatupong nimo. Pagkanindot. Grabing balak pa. Pwede po kang moingon nga daghan mang kayong gwapa pero ikaw rin yung pinakagwapa sa akong pananaw. Hallelujah. Kuyaw. Amen. Yeah. Siyempre, ganun ka naman yung magipili tungod kay mo na pinaka patada alang kanimo. No? O usta na sa mayong butang nga atong kanunay nga tagaan og kining inspiration nga nganong nakabaton tag inahan or asawa tama ni ana na animo karon. Og kana dili na tungod kay salagma lang nga imong nakita ang Ginoo mo naghatag niana. Tama kang iba ba? Ingon ang Bible sa Genesis, tungod kay nakita sa Ginoo ang pagkakugihan ni Adan. Mingon ang Bible nga tungod kay kulang ang iyang kalipay. Og samtang gipatulog si Adan, pagmata niya, tan-aw niya siyang abay, doon na na'y maanyag nga asawa dito. Nga mauday ko iyang gusto. Tato pa ang Ginoo di mo hatag. Busta kining mga batanon usab nato nga mga followers o viewers, ayaw mo pag una-una sa Ginoo, ustay mangod pangunahan natong Ginoo. Mao naman siguro ni kay bikidhat man ang akong mata niya. O niya day paghuman niyo kasal, may kang kalami ba iuli niya akong asawa. Uban giuli gyud. Uban wala ang giuli gibiyaan pa gyud. Tungod kay nag-una-una man ang Ginoo, pag ang Ginoo mo hatag, i-surprise jud kanya. Samtang natulog lang ka, pag mata nimo naa na diha. Kana bitong makaingon ka nga, wa gyud ko magdahom. Salamat sa Ginoo nga mao ni ang akong himong asawa. So, isgutan nato karon ang kining pagkainan, the role of a mother. Now, alang ka nato mga anak or bana or pamilya, ang pagbaton sa usa ka inahan dili lang tungod kay mingon ka maayo ang imong inahan, good mother. Apan ang pinakamaayong butang nga imong makita or dapat nimo nga mabatunan kining gitawag og Dios nun nga inahan, godly mother. Dili lang kay nakabaton kag maayong inahan, apan Dios nun nga inahan. Nagisgot ta may tungod sa usa ka biblical mother nga diin makaiuntang ang inahan nato kanang kabubuton gyud sa Ginoo. Ang asawa nato gikan gyud sa Ginoo. Ang imong mama or ang imong asawa makaingon ka nga gasa sa Ginoo nimo. Kay dili man mohatag ang Ginoo og talent, mohatag ang Ginoo og sobra, mohatag ang Ginoo og kanang pangit. Dili bot pasabot pangit og itsura, nga mayon ka nga way nada, dili mapuslan. Mohatag ang Ginoo og nindot, mohatag ang Ginoo og best. Muna nga mingon ta nga Dios nun, kay gikan man sa Ginoo. Pero kang yawa mohatag nimo asawa or mohatag nimo sa usa ka babae, mao na delikado kay kung kinsay naghatag mo po na siya. Dito po na muliwat. So, nini ang kabuntagon labi na sa atong mga inahan, no? Atong gi-appreciate ang atong mga inahan diya. God bless atong mga inahan. Tumala sa akong gingon nga kamo ang mga hero sa among panimalay.
ang atong inahan mo'y tinuod nga hero. Try to imagine, for 9 months, naakas taguangkan sa imong inahan. Grabe ang pag-antos ng imong inahan, dili lang gali maglakaw-lakaw, kay basti unyag madigyas, makuhaan. Og ang inahan, miinom og vitamins, mikaon og mga nindot nga pagkaon, healthy food, kay unsay intention sa inahan, aron nga himsog yang anak. No? Ang inahan, buhaton niyang tanan, aron nga iyang anak. Tubo lang pamalandungon, dunay mga inahan po, mingon nga, kay kung mabalik pa lang kastiyan ako, may paggikumot ko na ikaw. Pagkaluoy. May padaw ko nung gikumot. Mao na gina nga importante, kining usta ka inahan, na ay kahadlok sa Ginoo. Kani nga inahan, dapat na ay maayong relasyon sa Ginoo. Aron nga, iya ang inspirasyon, ang iya kanunay una-hunaon, magbaton sa kahadlok sa Ginoo, aron nga iyang mabuhat, mo-align siya, mo-abide siya sa prinsipyo sa Ginoo. Now, doon na tulo ka butang nga itong isbutan dire, may tungod sa rules o sa kainahan, biblical mother. Na unang butang, kining gitawag godly mother. Diyos nun nga inahan. Now, unsa man ni nga klase nga inahan, kay Diyos nun man. Unang-una, kining nga inahan may nampuon. Mangutana ko sa itong mga inahan diya, may nampuon ba ta? Kaya kung dili gali na may nampuon nga inahan, na dili gyud ta makasiguro nga Dios nun ang inahan. Muna nga dunay mga anak magakuyawan perminti sa inahan. Kay istog kuno kay tigre kuno kayo yang inahan. Magkurog, muran taw ginervyos ng anak. Busa sa atong mga inahan diya nga maminaw, ayaw intawag palabi sa imong ka-istrikta, sa imong pagpaistog. Ibutang yun diha sa Dios nun nga pamaagi. Muna nga Dios nun nga inahan na anay kaalam. Ang Dios nun nga inahan na anay kaalam gikan sa Dios. Kabalo na mo balanse. Kabalo na mo gunahuna. Na before ka nga mo butang sa usta ka decision, imo nang gunahuna nga insakto ba? Like for example, tungod sa imong kasupo, baka imong gilapdusan og maayo imong anak. Before ka mo bunal, kinanan nga kining sakto nga desisyon, dili tungod kay nasuko kayo ka, di kay nasuko kayo, kay nindot man pagpanton. Doon ay kayo sa Bible, Proverbs 29:15, nga ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayos sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Nindot man ang pagpanton, pagbadlong, kay alang sa kayuhan. Pero ibutang sa insaktong huna-huna, kaalam. Ang intensyon nga nung ibadlong ka para matulid ang imong bata. Lahi man ang kay nasuko lang ta kay murag na lahi nga kasuko nga raise-an ba rason nimo. Muna ustay wala kay pugong-pugong sa imong kasuko. Muna nga kung dili ka decision nga inahan, usahay matunglo nimo imong anak. Kay ngano man, badikaso man nimo imong anak. Yes. Dunay mga inahan tungod sa kasuko. Bisag unsa na la ipanulti, muna nga careful ta anak. Kay kung unsa imong gisulti, sama na nga maunay imong gipakaon niya sa imong anak in the spirit. Mao po na may tabo na mga inahan nga kay ang kasuko ibalikas wag maayo, ipiste giyawa pa niya sa yunan ka. Kalain po kay tao no. Nga imong bata imong gipiste, imo pa yung giyawa. Naunsaon na lang kung nayawa imong panimalay. Unsaon na lang kung ang imong panimalay puno perminti sa mga staman ni ana nga pagpamulong, muna nga may bulong kang way kalinaw nganuman yawa may nag-rule diha, yawa may naa perminti diha. Ang imong giwilkam perminti ang yawa man kay buntag sayo pa piste giata yawa na. O so lain kay paminahon. Muna nga kung unsa imong gisulti mo po na imong kaunon matipos sa Bible. So alang sa mga inahan no, nasayod ko nga natay mga inahan dire nga kining mga buutan, mga Dios nun. So padayuna ang imong pagka-Dios nun. So ikaduha, mahinambaon, worshiper. Mauni ang godly mother. Ang godly mother kanunay na nagdaig sa Ginoo, worshiper na sa Ginoo. No? Kanunay ni nagpasalamat kay ang tinuod nga pagsimba ug pagpasalamat sa Ginoo gibuhat nimo ni sa tanan nga adlaw. Dili lang kay bingon ka nga hinimba ka kay
Domingo naa ka didto. Ang tinuod nga hinimba nga kanang matag adlaw imong gibuhat na sa Ginoo. Na nagdaig ka, nagpasalamat ka sa Ginoo, you praise the Lord. You give thanks unto the Lord. So mao na Dios nun nga inahan. Tumala sa tong gibasa dire nga ang inahan gidaig sa iyang mga anak. Ingon man usab siyang bana. Muna usay ang bana manghinambog gali siyang asawa. Akong asawa labihan kayo ka mahadlokon sa Ginoo. Labihan kayo ka worshiper. Labihan kayo ka may nampuon. Now alang sa mga inahan, dili lang taman rata sa sulti mo tudlo sa anak. Mag-ampo ang imong anak. Tudloan nimo mag-ampo. Kinanglan dili lang kay imong sultian, ipakita yun. Di kag sulti ampo na kay ikaw ay ampo. Pagbasa og Bible lang iya ikaw walay basa. So lahi ang pagtudlo lang with demonstration. So ipakita diha sa aksyon or sa buhat ang imong gisulti o ang imong gitudlo sa imong anak. So ang mga Dios nun nga inahan kanunay na nagpakita og ebidensya sa iyang pagka-Dios nun. So mao na di man nimo pwede ipiki ang imong pagka-Dios nun nga inahan, ipakita gyud. So magsugod ang good model diha nimo. Dili sa silingan. Dili sa eskwelahan. Diha gyud sa imong panimalay. So mao na Dios nun nga inahan nga din makita diha nimo ang imong pagkamaynampuon, ang imong pagka mahinambahon sa Ginoo. Worshiper ka sa Ginoo. Makita na sa imong anak nga si mama mag-ampo gyud kanunay. As si mama nagdaig sa Ginoo. No? Nag-communion ka sa Ginoo. Na ikaduha, ang godly nga mother, biblical mother, godly mother, a Bible woman. A Bible woman mother. Now, kining inahan nga naa taoy distud pug kay bersikulo kaluoy pud tan kaysa na. Kinanglan ka inahan na kay pulong sa Dios. Magbaton ka sa pulong. Dili lang kay pulong silingan. Dili lang kay pulong ni kumadre. Pulong ni kumpare. Pulong sa Dios imong mabatunan. Mao na Dios nun nga inahan. Kini nga inahan Bible reader and of course a doer. Dili lang kay reader, doer ka. Mao na inahan nga nagbaton sa kaalam. You are not just reading your Bible, but make sure nga dunay evidence you have a sining doer sa iyang pulong. Bible believer ka. So alang sa mga inahan, mga Diyos nyo nga inahan, magbaton ta sa pulong sa Ginoo. Kay mao na pinaka-powerful nga sekreto aron nga ikaw nga inahan do na may panahon mabugatan ka, masakitan ka, pero kung naa kay pulong, ang pulong sa Ginoo mo ay mo empower sa imong heart condition. Mo empower sa imong huna-huna. Siguro na panahon nga buribol na kay ka, dagag kag ginahuna, dagag na kay kag utang, dagag baryonon, dagag kag ginahuna, kaugmaon sa imong pamilya. Pero kung naay pulong sa Ginoo, tagaan kag pinasahi nga ngano huna-huna, tagaan kag sa Ginoo og pinasahi nga kaalam. Og labaw sa tanan, ma-comfort ka, ma-refresh ka. So, busta ikaw nga inahan, dili nimo ustay ipaagi kung naay panahon na sakitan ka, ayaw dia ipaagi sa imong pagpamulong. Nga tagaw-tawan ka, ustay wala ka kabantay mo pay pag-abot sa imong bana gikan sa trabaho, gitagaw-tawanan nimo maayo kay buribol ka or something na ana. Dili nimo makontrol imong kaugalingon. Kabalo ka dunay gyud sa Bible sa Proverbs 21 verse 19. Miingon ang Bible nga mas maayong magpuyo na lang ko sa kamingawan kaysa makigtipon ko sa asawa nga labihan ka tagaw-tawan o labihan ka laypay term at gingon tagaw-tawan o labihan ka basta na nato labihan ka tagaw-tawan ito lang nga word ng isa. Bantay mo ana nga usta ka inahan tagaw-tawan pa 21 okay verse 19. Maayo pa nga magpuyo sa kamingawan kaysa magtipon ka sa tagaw-tawan og bagulbulan nga asawa. Bagulbulan di ay Bagulbulan.
bagol bulan onya tagaw-tawan pa yun. Ug matod pa nila sa mga banak, ang akong iyang asawa, kung siya lihon, tigre man po daw yung asawa. Tigre man po daw. Sige tayo. So, alang sa Gani atong dili mga asawa, dragon. hinahinayan nato atong tagaw-tawan o bagol bulan. Kay basta niya gimbana, moadto na lang nas kamingawan kay gusto og tulig, kay taba kas balay. Kung dili ba ang mutingog, kaldero mo kaldero mo nagtagaw-taw. Grabe Kagmay man. sa awan na pas. Oh, so mga inahan, gikinanglan nga Bible woman ta. Kay pinakahigot Bible woman. Bible woman ta. Kay ngano, kung Mhm. wala tay versikulo, kung wala tay pulong sa Ginoo, na ang kanunay ra nimo permiting madunggan ang pulong sa Facebook, pulong sa YouTube, pulong sa silingan na makontaminate ang imong una-una. Naon sa may mahitabo kung contaminated na ka? Meaning, doon na corruption mahitabo. Kaya kung unsa na kanunay mong madunggan sa social media, bisang asa, mao na po na ustahay, kawa na kakabantay mo na po na ustahay mo, diktar nimo, mao na po na dayoy mo gawas sa imong baka. Ma-influensyahan ka. Nga istahay, maapil na po ka ng uban nga ang imong kasuko, ibutang na po din imong apil sa Facebook, mag-post na dahil Ikaw kayo na pas. mas maayo na lang tingali kung mag-ikog. Mas yun ang kaibutan na din sa Facebook. Yes. So, pangtabi na nimo dito sa Facebook, as kinsa imong gitabian, ang minilyon na katao ang imong gitabian. Oo. Kaya tuwa naman sa Facebook nimo gibutang dito. Imo na di ibutang nimo. Kini bitong makasilingan ta og kining libakira. Imo na nang gitabi dito. Padugdungog diri kasi Away na dayon. Oo. Mabasa dayon. May usahay po inahan o anak nagpintian nag-away dito sa Facebook. Mayingon din ang anak nga lisura ning makainahan ta og labihan ka bagulbulan oy. Imo na pag ipadugdungog ang imong mama. Kinsa may nakapaminaw, kinsa may nakakita ang imo ng tibuok komunidad. So dili maayo anak nga influensya. So inahan magbaton tas pulong sa Ginoo aron guided ta. Nga before ka mohimo na kay saktong decision. Ayaw ibutang sa Facebook ang imong mga kasakit nga moingon ka mao ni mao na o imo nang labaw pa ka ni Marites anak. Kaya ang Marites pilingan ra pero imong gibutang tibuok na kalibutan kay sa Facebook naman dito gi-post nimo dito. So gikinanglan ka mahimong godly mother, meaning Diyos nun nga inahan nga naay gugma, naay respeto, naa kay tinuod nga pagbati sa imong isig ka tawo. Mo na taong Dios nun. Magbaton kag respeto. So dili kay imo nang pangunahan ang Ginoo. Ang Ginoo naay hustisya. Tuoy lang siya. Taligi siya kay Ginoo siya nga mohatag og hustisya nato. Bisan pa siguro may nga gipasipalaan ako pastor, gidaog-daog nako. Pero taligi si Lord kay siya ang mulaban nimo. Kay kung ikaw maning kamot nga mo revenge, mapakyas kag yapon, mudako hinuong problema. Apan kung ang Ginoo mo mulaban nimo, mahimo pang nindot ang tanan. Gani ingon ang Bible, bista nang imong kaaway, mahimo nimong higala. Actually di man gyud nimo na sila kaaway. Ang kaaway nato yawa raman ang mga demon spirit. Doon ay mga tao nga na-manipulate sa kaaway, ang imong kontra diya kanang demon spirit na aniya ana. Muna nga imos kang iyampo. Muna ay kalainan sa mga taong Diyos nun. Ang taong Diyos nun, dili-dali musukol. Mamalandong na siya, magunahuna na siya. Kung awayon ka, ayaw basli. Kaya wala rin kalainan ninyo. Kung nangaway sa nimo, niya mubalos ka niya, parehas na mong duwag kinaiya. Pero kung naayusan ninyo magpaubos, maunay Diyos nun nga tao. Ang taong magpaubos, ang Ginoo mulaban. Muna yung ang Bible, ipataas ka niya. Ang taong mapaytason, ibagsak na sa Ginoo. Tapos nagdira ng taong mga hambugiro, mga taong hambugira, mga taong piling nila sila rin pinakamayo. Iampo na to sila. No? Ang Ginoo mulaban na to, o ang Diyos mo panalangin usap na to. So
So Bible woman ka. Ikaw nga inahan, magbasa po kag Bible. Abi ninyo mga kaigsunan, sa usa ka panimalay, dili pwedeng walay pulong sa Dios. Maura na pinaka-ultimate nga source sa kalipay. Source of wisdom is the Word of God. Ang panimalay gali nga way kaalam, gubot pa nas lukot. Ang panimalay gali nga walay pulong sa Ginoo, ngit-ngit pa sa alkitran. Mao gyud ay tinuod nga naman, si Jesus man ang light. He is the light of this world. O yang pulong kahayag. So kung walay kahayag sa panimalay, naos to may tabo, in the absence of light, darkness will take place. Kung walay kahayag, kagit-ngit ang naadiha. So, alang sa mga inahan, pagbaton o pulong. Dili nabot pasabot nga naake maghisgot ka og reliyon na dayon. Kaya magunaw na manggudin ang tao nga kung sultihan ka nga pagbasa og Bible, magunaw na din ka nga mas muna po nimo ni akong reliyon. Walay labot ang reliyon diya. No, dili Mo lagi mo conclude na dayon. Dili ko interesado sa imong reliyon. Mga tao karon sig pangaway. Kaya hunahuna nila ato silang Reliyon. ganihon sa reliyon. Pasagda. Wala ko'y labot sa imong reliyon. Gidastig lang ka nako. Nga importante na kay pulong. Mao man ay kulang sa tao. Bisan pa og kada adlaw ka nada sa imong simbahan. Pero kung walay pulong ni Kristo sulod, dili gali buhi ang pulong sa imong sulod, patay gyapon katubangan sa Dios. Kay ang nag-revive nato in the spirit realm is the Word of God. Nahimong nabuhi ang imong relasyon sa Ginoo. Muna sa Bible, patay kamo kaniadto apan pinaagi kang Kristo nabuhi kamo pag-usap. Muna nga si Kristo mao man ang pulong. So alang sa usa ka panimalay, dili gyud pwede unta nga wa mo'y Word of God. Muna importante na ay pulong diya sa balay. Kung gusto mo mahimong godly parents, make sure nga naa mo'y Word of God. Useless kayo kung naa kay reliyon, wala kay pulong. Karon sa kalibutan lahi na, simbahan na nila mo'y pinaka-importante. Makaigsunan, no? Sad to say lang, nindot man ay reliyon, na simbahan. Pero mo na gina, kung walay pulong ni Kristo, walay pulong sa Dios nga musab sa imong sistema, sa imong system sa sulod, sa imong una-huna, wala gyapoy nada nga kinaiyas tao. Nga naman, di ka kabantay, polluted imong mind, magsige lang gyapon kag panghukom sa uban, magsige lang gyapon kag pagdaot sa uban, manaway sa uban, nga naman, kay wala na tao pag-usap ang nasa sulod. Kanang inner man nato mo na dapat ma-born again in the spirit, mataw pag-usap diya sa Dios. Dili na usay ang tao makadungog og born again, manggigil na dayon na po ni ma-born again. Mao na wa ka kabantay gibutaan kas kaaway. Kay hunahuna nimo kung mag-isgot tag born again, reliyon na dayon. Wala may born again, wala may reliyon gisgutan ni Jesus unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pulong na ni Kristo. Mataw ka pag-usap. Kay nataw naman ta sa tong inahan nga nakapanunod kag sala, ang kinaiyahan sa sala ato pong napanunod. Muna nga ang gusto ni Jesus, mataw ka pag-usap. Hasta ka mataw, dili sa reliyon, mataw ka diya kang Kristo. In the spirit realm, gitawag na spiritual rebirth or spiritual regeneration. Mataw ka pag-usap. Diha sa pagtuo, diha kang Kristo. Muna gusto ni Jesus nga mataw ka pag-usap. Mo bitaw to si Nicodemus, batid sa balaod, wa kasabot ni Jesus, ingon nga, unsaon man ako magtutulo, mubalik pa bagong taguangkan sa kong inahan, nga dako naman ko, sayunan ka, bright galito, kay batid sa balaod, pero wa kasabot sa revelation ni Jesus. Mo gyud po na karon, bisan pag imo na tanang kurso, pero kung walay revelation sa Ginoo, di gyapon ka kasabot, mangaway ra gyapon ka sa uban. Nanapod di sila mo ni wala gyapon kay kinaiya ni Kristo. Kaya nga naman, wa man ka na tao pag-usap. Dili garantiya bisan pag degree holder ka. Pero kung walay tinuod nga pulong ni Kristo nga musab sa imong sulod, di ka mataw pag-usap. Something wrong ang imong kinabuhi. So alang sa mga ginikanan, no, importante na ay pulong aron nga mataw pag-usap kining atong kasing-kasing. Nga taliwala nga nay panahon na sakitan ka, nabugatan ka, na ay problema, pinasahi gyud kung nay pulong. Kaya nga naman, maunay kanunay ma-remind nimo
Nag-ingon ra ba ang pulong sa Ginoo? No? Ano man, dictated ka by the word. Ang pulong sa Ginoo mo prevail na sa imong pagpanahon nga naa kay pagbati, nasakitan ka o nagka-problema ka. So unsa ganito ikaduha? Bible woman, mother. Na ikatulo, last, teacher and disciple maker. Now, mga inahan, usta ka sa mahimong disciple maker. Kinsa man imong i-disciple una? Imong pamilya. Imong anak, gabmay pa. Imo na nang gitudluan. May tungod sa Dios. Ikaw mo'y usta sa disciple maker sa imong panimalay. Ikaw inahan. Mao bitaw as sumala sa tong gibasa sa verse 27 sa Proverbs 20:29, ngang inahan kanunay naghunahuna unsay maayo sa iyang panimalay. Unsa may best nga unaw-unaw sa inahan? Dili lang kay decoration. Dili lang kay bingka nga unsa kay kung pagpagwapa ning balay. Okay man na siya. Pero unaha ang imong pamilya. Unsay maayo para nila. Spiritual gyud mo'y maguna. Dili ang material. Secondary na lang nang magunaw na kang saan ka pagpagwapa sa balay, no? Magbutang ba kong decoration, magpagwapa sa balay, okay na siya. Pero unsaon man ang okay kay imong balay, gwapa ka istanan, kay dagang kayong bulak, pero ang namuyo diha, mo na problema. Ang namuyo diha, problematic. Nga imong mga anak, ganahan di ka. Nga imong balay, gwapa ka istanan, kay dagang kayong decoration. O niya imong mga anak, nangalulong sa droga. Nya pag mag-wild imong anak, ipangbundak imong bulak na maayo pag anak gyapon. Nagdako ang imong anak na impluwensyahan nas droga, bisyo, kahilayan, mas dako ng problema. Mahimo ng disgrace sa inahan tumalas ng gibasa ganito. Kung magpatuyanan ang imong anak, mahiin ang Bible, dakong kaulawan sa inahan. Na try to imagine ikaw inahan karon, nga piling nimo okay ka imong panimalay kay kwartahan lagi ka, o nya wala nimo na una og panto ng imong anak. Gamay pa unta imo nang gidalag simbahan. Gamay pa unta imo nang gitrain sa word of God. Imo na tanang gitudluan pag-ampo. Kay kung dili na mahitabo makaigsunan, kung kaulawan sa pamilya. Kung ang imong anak, labi na imong anak mo uli di hubog, nga ikustay mag-wild pa, nga labi na walay pagkaon dayon, ibundak Sudan. O Ay. nya mamili pa yung sudan, o nya ang gipili wala diya kay tuwa pas Jollibee, dali-dali na pag-order og Grab driver. Masana panda. O kurong-kurong ang inahan is bilang nak mag-order sa kog panda nak og lit sa man na kini. O palangga kini mo imong anak, ihatag nimo say gusto. Pero wa nakakabantay, ikaw nay halos muluhod sa imong anak. Ang imo ng anak mo'y tigre sa balay. Nga naman, wala nimo na panton. So mga inahan, ikinanglan ka nga, mahimong tinuod nga teacher sa Ginoo, disciple maker. Passionate ka in soul winning. Naa kay tinguha, pagbati, nga ang kalag man ang imong anak na man ang kalag, tumo na imong first concern is to reach out your kids for the Lord. You will teach them accordingly. Make them as a Christ disciple. Tudluan nimo sila sa pulong sa Ginoo. So ikaw karon inahan nga napa kay mga anak gagmay pa. Ayaw na hulat ang panahon. Karon ang panahon. Nay panahon pwede silang tulog, pwede nimo na iyampo. Lihans nimo Lord, mandagko ni akong anak, mahimong buutan. Mahadlok ko nimo. Kana lang. Kay nga naman, pag moabot ang panahon mandagko na sila, matod pa sa example nga ang kahoy pag mudagko na gali ng sanga nya bawog na, lisod na nimo na bawion, na bawog na gyud na siya. So alang sa atong mga inahan, nasayod ko nga ang inahan nato walay laing pangandoy nga kaayuhan gyud sa atong pamilya, mga anak. Pero magsugod nato inahan, magsugod nato ang wisdom sa Ginoo. Mahimo kang Dios nun nga inahan, mahimo kang Bible woman. And then of course, mahimo kang disciple maker. I-disciple una, dili lang imong anak, apila ng imong bana. I-disciple lang imong bana. Kaya nisan magpud kayo ng anak, pag ulis anak hubog kayo, nga tiud-tiud, maguno na
Kaya kung bana mo ulit na po to, hubog na po to. Duwa na Patay. sila manguli. Nagkurog na kapirminti. Ito, daghan kinang naitabo, no? Ako, daghan ko nga kasinatian, mga inahan, nga magpa-counsel sa ama anak, mag-share sila silang problema. Kaya nga no, dili lang kay banay lang ikadlukan, apil na ang ilang anak. Kaya nga no, nahimong tigri na pud lang anak, na influensyahan sa bisyo. So mga inahan, unang-una, diha magsugod nimo. Pangayo og tabang sa Ginoo. Ampo gyud sa Ginoo dayon, labaw sa tanan naa kay word of God. O niya, mangalagad kas Ginoo yun. Mangalagad kas Ginoong sincero, no? Sincero niya, ma-disciple pug ka. Ikaw ang unang ma-disciple. So kung ikaw na kay mga leader, na kay pare, na kay pastor, magpa-disciple ka nga, magpatudlo ka sa word of God. Aron nga guided ka sa insakto nga prinsipyo sa Ginoo. Kay kung wala ta ma-equip ka prinsipyo sa Ginoo, lisod tayo kay ikaw na permitting maningkamot. Bisan sa nimo, matingala ka, why nahitabo? Nga naman, kay ikaw na may naningkamot. Pero kung saligan nimong Ginoo, itugyan nimo sa Ginoo, magpalaban ka sa Ginoo, labanan jud ka sa Ginoo. Dili na madalag abilidad nimo, tawhanong abilidad, gikinahanglan abilidad sa Ginoo. So alang sa atong mga inahan diya karon nga naminaw, ako mingon nimo nga ikaw ang tinuod nga hero sa imong panimalay. Busa nanginanglan ka og tabang sa Ginoo. Ang imong kusog dapat gikan sa Ginoo. Ang imong bana, imong mga anak, dadon nimo kanunay sa mga pag-ampo aron nga kamo tibok panimalay maghiusa sa usa ka pagtuo diya sa Dios, sa usa ka pagpangalagad diya sa Ginoo, sa usa ka pagbati diya sa Ginoo nga kamong tanan parehas nahigugma sa Ginoo. Lisod kayo kung ikaw rin nahigugma sa Ginoo, ang imong sakop sa panimalay wala. Problema kayo na. Pero dadas pag-ampo lang. Ayaw lang surrender, may ka nga, ako ra man gud pastor, sige lang. Lahutay lang. Lahutay. Moabot na ginang panahon nga kanang tibok imong panimalay dadon na sa Ginoo diha sa iyang gingharian. Last na lang share na kong problema. Isa ka testimony nga naistorya na akong usa ka inahan. Nga ang iyang inahan, matod sa inahan akong naistorya. Sa pastor, buntag sayo, usay ko na sa Domingo, duha ka bata, kugos siya. Yang bana, usay buntag sayo, tunas tindahan, silingan, nag-inom na. Sa pastor, wala di ko miundag talik sa Ginoo. Musimba lang yapon ko, bisang usay dito sa pasimpahon sa kanyang asawa. Dalo niyang anak, magproblema sa kay bukat niyang anak, at pigita. Yampo niya priminti yang asawa, di sa muundang. Balag, nakita niya, grabing problema sa panimanay. Kaya yung bana, dako untaw, kita mo, migom na ko yung bana. Pero makaigsunan, tungod kay siya milahutay. Nakita gyud sa Ginoo, miabot gyud ang saktong oras, adlaw panahon. Kabalo kaon sa intervention sa Ginoo, matud pa niya, pastor, usta ka adlaw, nag-ulan kusog kayo. Unya, I don't know sa to nga bagyo, karon kay yung bana hubog man, tuwa man dito sa imnanan. Pag uli makaigsunan na anod ang iyang bana sa baha. Pagkaanod siyang bana sa baha, makaigsunan, naay milagro, nasangit yung bana sa, basta nasangit yung bana, wala na bulandos, na-rescue yung bana. Dito nakahuna, nahuwasan yung bana. Nga, tus, hapit na yung siya namatay. Matay pa niya. Ikamatay na yung tato nga baha. Pero kay ang yang asawa, wa mi undag ampo. Kanunay, nangalagad lang yung sa Ginoo, wa mi surrender. Kabalo ka sa kitabo ka siyang bana, surrender sa Ginoo, o makaigsunan ang iyang bana karon nangalagad sa Ginoo, na master na pagyon. Praise the Lord. Hallelujah. Na master na iyang bana karon makaigsunan. O nagstorya man gyud mi siyang bana, kauna niwang karon himsog na kay iyang bana. O karon makaigsunan kabalo ka iyang mga anak, kay gidala niya sa Ginoo, nagdako, namit man ako iyang mga anak, nindot na kay trabaho iyang mga anak karon. Gi-bless las Ginoo. Makaigsunan ang tinuod nga panalangin na sa Ginoo. Lahutay lang ta. Nakitang tanan na may challenge. Pero ang gipangita sa Ginoo, ang determination nato nga mupadayon mula hutay. Naay problema, naay pagsulay, naay pagpanginanglan, ayaw himo ang rason nga may bahala na ni, bahala na ning kinabuhi, waragwa man tingali Ginoo, ayaw na. Ngano man, diha ra pug ka malitag sa imong hunahuna. Basta ikaw, importante, kung sa sitwasyon karon, una ang anay Dios labaw pa sa imong ginahuna. Usay mahutda na lang kag ginahuna, pero ang Ginoo
dili kabstad sa iyang pamahan. So nini ang kabuntagon ako moingon kaninyo. Nakitang tanan gimahal tao, gipangga tas Ginoo. Lahutay lang igsoon, padayon lang. Alang sa mga inahan, atong gi-appreciate sila, palakpakan nato atong inahan nga mga buutan, kugihan kayo. Salamat no, ato yung gimahal, gipangga nato atong mga inahan. Happy Mother's Day. Ako magaingon nga ang tao nga naipagtuo sa Dios, dili sa mapakyas ng paglaom. Kaya ang Dios nga nagsaad sa mga pulong, matinod anon siya nga mutuman niini. Dalaygon ng Dios og maayong adlaw natong tanan. Amen. Amen. Happy Mother's Day. Happy Human man, pero Mother's Day. every day is a mother. Yes, dili lang ta magbinuotan tungod Mother's Day, no? No? Mao. Pagka wapo kayo ang Yes. gibili ni Pastor Dudes para sa ato, di ba? Makapamalandong gayud kita takya, di ba? Baka igo gyud nga mo sakto. Yes, mga Sakto, anak, respetuhon nato ato ang inahan. Mao. Dili lang ato inahan, ato apong amahan ug ang tanan sa komunidad. Sakto na. Mhm. Na pagka kuan gyud ni ang kuan ni Pastor Dudes, no? Gusto lang gyud na akong pahinumduman gyud. Ikaw ba yan, no? Na usa ka inahan ba diha nga naminaw o nidalikyat ani ato ang sibya diri sa kinabuhing Kristiyano nga importante gayud ang imong papel sa pagtuo ug sa pamilya, no? Mhm. Ang gugma ug giya nimo maoy makatabang sa paghulma sa pagtuo sa imong mga anak ug makapaduol gayud ang pamilya diha sa atong Dios. Bisan kun ang kinabuhi man nato maglisod og mutunghan na ang mga hagit, inumduman na ginato bayan nga ang Dios anaa kanunay nga nagauban kanato, di ba? Naghatag kanato sa kusog ug paglaom sa mga inahan diha, di ba? Ang inyong mga paningkamot ug sakripisyo nakita gayud ug gipasalamatan. Padayon lang mo diha bayan sa pag-amuma, padayon lang sa pagtuo ug padayon lang sa pagsalig sa plano sa Dios. Di ba? Amen. Mhm. Pagka tsada gyud sa pulong na gibuhi ni Pastor Dudes Mhm. diri sa kinabuhing Kristohanon. Ikaw takya unsa imong kuan para man to sa imong takya ako. Ay, para to sa Message kuha. sa imo. Oo, magpadayon ta nga mapasalamaton na na-perminta nga atong pagtuo nga ang Dios kanunay na sa atoa. Usahay na ay mga problema. Part man gyud na sa atong pamilya magka-problema na ay lalo na sa anak. Pero importante nga naatay pagtuo nga ato pangayoon na to ang guidance sa Ginoo kanunay kay usahay naa man gyud tawo raman ta nga usahay dali kay tamasuko lalo na og kana ato kon badlungon. Di ba? Na mataingon ni Pastor Dudes na una to adeserta mo dapat. Kay usahay ra ba kani atong nahuna bitaw? Mura nagdawad-an na ka og kuan, blanco na imo ang una oo, tapos madapatan na noon nimo og ayo. Ang mga anak, ang mga pulungan o dili mga maayo na mga pulong. Kadumduman po ko sa guilty ka na sa una po. Kadumduman ko sa una po ako inahan sa una. Katong wala pa po nangalagad po akong inahan sa una. Grabe po mga istorya, putak diba? kastanan. Pero oy, makauan jud og sa espiritu, di ba? mo sa na mga words nga dili maayo bita pero nagpasalamat siya pa mina ni dako mi nga wa na mo to nangakuan nadala wa hantod karon na apa koy kauban sa trabaho mo ingon sa kuha nga hoy takya nga di bang ka mag-swear di daw ko mamalikas kailangan sa trabaho pud ko no usahay mamalikas pud ko kay kuan di ba pud sa kuan ko tingala po ko nga ignore man ka nga kailangan mo swear kay sige ra ka og kan emotional ra daw inahan na ingon ana sumayo ba na nga kanang unsa di kuan sa imong imo ang katrabaho tudloan na nung ka mamalikas di ba hadlok kaayo maogit hadlok jud siya diba nga inana nga kailangan jud ang mga inahan nato kailangan mo basa jud og Bible kay kung naa kay armas jud naa kay armadura sa Dios
nga Yeah. mobasa ani mahadlok ta sa atong Oh, gabuhaton. amen. Mao nga kailangan jud naagid ang kahadlok, naagid Mm. ka ang kahadlok permente, di ba? Mo nang naagid ta magbasa ta sa atong mga Bible, sa mga pulong, dili lang ning mga pulong nga naadri sa mga social media, sa mga unsa pa ning mga ipagawas diri ng mga kuan, di ba? Dili lang kay toxic na kaayo karon sa kalibutan, unsa atong matan-aw karon. Murag mauna na siya ang sunon ba? Di ba? Yes, sa maulan na sa mga Facebook, sa unsa pa nang diya sa social media, kailangan mangita tag unsay maayo nga Oh. makatabang sa atoa, Mhm. sa atoang personal, sa atoang pamilya. Yes. Ug sa ato ang nabi ka permente usahay pagkuan kan makita nimo na ay lain didto tang-awon nimo di ba as ingon ba ni pastor maka-influence unsa makita maimong mahuna-hunaan. Tama. So kailangan magkuan ta maging cautious pud ta permente sa unsa tong tang-awon. Tama, yun na. Masakto yun na. O, Pas, unsa man to ang mo ang kuan, Pas? Na kay Okay tayo. follow-up analytical kuan ang to, Pas? At least Assessment? Barok ang takya nga atong nahatag ang espirituhanong panambagon sa atong mga viewers. No, importante kayo sa panimalay. Ah, at least yes. Oh. karong adlaw unta nga mahimo tong rima sa usta ka panimalay, labi na sa itong mga inahan. Importante kayo Tama. ang pagbaton o sintro nga relasyon sa Ginoo. Kay kung mas sintro tas Ginoo na'y bahala sa tanan. Siya na'y mutabang nato. Importante lang nga Tama. naatay kasing-kasing nga magpaubos sa kanunay, sa panahon na challenge. Kay aron ng Ginoo mo trabaho para nato. Kay kung kita maning kamot mo trabaho, maugtas na lang ta. Muna importante nga sintro ta diya sa Ginoo. So karong panahonan, lahi ng dagan sa panahonan. Nanata sa panahon nga natuman ang kining kinaiyahan sa last days. Ang Bible nagsulti nga sa katapusan mga adlaw lahi na bisan ang pagbati sa mga kabatan-unan. Ang mga tao bato sa Bible wala na respeto, wala na pagtawad, mabugal-bugalon sila o dili na maminaw sa kamatuoran. Mao na ning panahon karon ang social media usa na ni sa katumanan. Nga din makita ang in the Bible mo increase ang pagkadautan. Ang social media nahimong tools or avenue nga makita nimo nga ana na gyud ay kadautan ang tibuok kalibutan. So sa social media pa lang makita na nimo, matud pa nimo barok toxic na tinuod yun. So makaingon ka nga sakto gyud ang Bible. Makaingon ka nga tibuok na gyud kalibutan kay nakita naman nato ang social media nahimong ebidensya siya sa pruiba nga tinuod ang pulong sa Ginoo. So busa karon ang social media gamiton pud nato sa plano sa Ginoo. Dili po ito mohunong. Di, Oo, mao ni. Usa pud ni counterfeit nato ni. Okay. Ang social para media, magsangka po na. magamit nato kayon sa Bible, go to the world and preach the gospel. Preach every creature. Di man ta kaadtog Australia din ugma. Di man ta kaadtog Amerika din sud adlaw. Pero ang kanindot karon through social media, pwede tang maka-reach out. So gamiton natong social media to fulfill the Great Commission. Usa ta nagigamit sa Ginoo nga ma-fulfill ang Great Commission by using this platform to share the love of God. So nini nga kabuntagon manginaw ta basta atong mga viewers mahimo nila ning importante usab nila nga makadungog sila, madasig sila, makapadayon sila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. So salamat kay Barok Antakya sa kanunay nga kita magamit sa Ginoo pinaagi ani nga simple nga pagpamukaw sa kabuntagon sa atong mga kaigsuonan sa kinabuhing Kristohanon. So dalaygon ang Dios og blissful Sunday natong tanan og I love you all mga mothers around the world. God bless us all. Hallelujah. Amen. Thank you kaayo pa sa imuhang makadasig na mga pulong na gihatod imong gipabalonan sa amoa o sa mga inahan karon labi na sa mga inahan karon nga nangatulog o nag-inusara sa ilahang kuan karon, di ba? Inaot nga nakahatag ni sa ilaha o kining inspiration o pagbayaw sa ilahang kinabuhi nga wala sila nag-inusara sa ilahang pagkatao sa mga hagit o unsa man abot karon. Okay, Pas, og salamat kaayo, Pas. Og amping dra, Pas, dalaygon ang Dios o
Happy Sunday ni mo Pas. Wala kay gusto na kuan Pas, wala kay gusto na plug in? Okay. Padayon lang ta mga kaigsunan sa itong mga viewers dihay sa pagbisita sa of course kini nga channel. I-share ni palihog kog share. Kung ikaw na panalanginan karon, please i-share 3 times or 5 times kini nga podcast, no? Kini nga programa Kinabuhing Kristohanon. Og ingon man usab sa God's Vision TV, visit dito, makahimo usab ikaw sa pag-share sa itong mga video. Ingon nga mahimo pug kang share, no? Kaya sa imong pag-share sa mga ikaw nakashare ngadto sa uban. So padayon mo nga mag-backup prayers makaigsunan sa atong mga mission. Ay of course diri sa Mindanao na atay mga mission na lain mga lugar. Ang atong passion is to share the love of Jesus. So salamat sa inyong suporta, sa inyong mga pag-ampo ng Diyos magapadayon sa paggamit kanato alang sa iyang himaya. Dalay ko ng Diyos ug maayong buntag sa makausap. Amen. Thank you kay Pas. Amping diha. Bye. Bye. Takya. Nahuman na po ang ato ang mga words, mga atong spiritual vitamins, sinaot ba yan? Nga nakatumar mo ba yan? Ani ato ang mga pulong pagkanindot yun sa mga gitambag ni Pastor Dudes, no? Karong buntaga, maka pamalandong, maka self, ano yun ba? Reflect yun ba? Yes, Baro. Napakay gusto dungag sa ato ang mga suking tigpaminaw takya? Wala naman siguro, Baro. Wala na. Alang na malipayot kanunay ang mga inahan. Kita. Maogid. O salamat kaayo bayan. Please kining support us and follow our Facebook page Kinabuhing Kristohanon or Bisaya Podcast. Na-upload mi ba? Please subscribe sa among YouTube channel na Bisaya Podcast bayan na dito among Kinabuhing Kristohanon bayan. O visit our website bayan sa kinabuhingkristohanon.com. O sa sunod higayon na pud bayan. Salamat kayo sa imong pagtambong diri sa ato ang kining payag. Kini na pud imong higala na si Barok. Kani ang imong amiga si Takya. Salamat bayan. Amping de. Happy Sunday. Bye-bye.